Kao što vidite, ostalo je još 5 dana do Ethereum mrča. A u ovom videu govorimo o tome šta trebate uraditi da biste dobili Ethereum Proof of Work coine, odnosno u kom slučaju ih nećete dobiti. Nakon što se desi Ethereum fork, adrese koje drže Ethereum primit će jednaku količinu Ethereuma Proof of Work na forkovanom blockchainu. Ethereum prelazi na Proof of Stake, ali mineri planiraju Proof of Work fork. Očekuje se da će grupa anonimnih programera uz podršku mnogih velikih minera Ethereuma hard forkovati Ethereum blockchain nakon mrča, održavajući verziju networka koji radi na trenutnom mehanizmu konsenzusa Proof of Work, dok glavni blockchain prelazi na Proof of Stake. Fork, koji se obično naziva Ethereum Proof of Work, delit će istu istoriju transakcija kao glavni Ethereum network, ali će početi stvarati vlastite blokove, nakon što ažuriranje mrča postane aktivno. Šta je bitno još napomenuti? Bitno je napomenuti to da, budući da Proof of Work fork počinje od stanja pre mrča Ethereuma, sva stanja coina i smart kontrakti također će se preneti. To znači da će svi koji posjeduju Ethereum na blockchainu na kraju imati jednaku količinu Ethereuma Proof of Work na forkovanom Ethereum Proof of Work chainu. Ethereum Proof of Work coini će biti izvorni samo za Proof of Work fork i predstavljati potpuno drugačiju imovinu od originalnog Ethereuma na Ethereumu. Za mnoge držaoce Ethereuma planirani Proof of Work fork nije od velikog interesa kao investicija. Gotovo svi DeFi, NFT-evi i network infrastrukturni protokoli javno su objavili da će podržati Proof of Stake chain, ostavljajući Proof of Work fork u teškoj situaciji. Nakon pokretanja, decentralizovane menjačice na forku vjerovatno će prestati funkcionisati, a centralizovani stablecoini poput USDC i USDT bit će bezvredni, potencijalno uzrokujući masovne likvidacije i razbijanje mnogih DeFi protokola. Uprkos tome što Proof of Work fork mora početi od početka, postoji jedan coin koji će vjerovatno imati neku vrijednost, a to je Ethereum Proof of Work. Kao i DAO hack fork iz 2016. godine koji je stvorio Ethereum Classic, Proof of Work fork također bi mogao imati neke odane pristalice koji će ga nastaviti razvijati, stvarajući potražnju za njegovim coinom. Suprotno tome, oni koji ne vjeruju da će fork ići bilo gdje, možda će htjeti prodati svoje Ethereum Proof of Work coine nakon mrča, kako bi dobili dodatnu zaradu. Ali koji je najbolji način da osigurate da ćete primiti svoj Ethereum Proof of Work? Koje berze planiraju podržati Ethereum Proof of Work fork? Najjednostavniji način da dobijete Ethereum Proof of Work coine je da stavite Ethereum na centralizovanu berzu koja je objavila da će podržati Proof of Work fork. Sada ću vam reći o nekim berzama, naravno taj popis nije konačan, ali pokriva glavne berze koje su dale izjave. Binance, MEXC Global, Gate.io i FTX podržat će Ethereum Proof of Work fork i također planiraju da korisničkim akauntima koji imaju Ethereum daju Ethereum Proof of Work coine u odnosu 1:1. Znači za jedan Ethereum dobijete jedan coin Ethereum Proof of Worka. Evo ga i njihovo obavještenje na oficijalnom sajtu, tako da možete zaustaviti video i malo detaljnije pročitati ukoliko vas interesuje više detalja po pitanju ove teme i Binance-a. Znači ovdje vam piše sve. Ovo vam je saopštenje po pitanju berze MEXC Global. Referral link za ovu berzu kao i za Binance imate u opisu ovog videa. Također možete zaustaviti video i iščitati detaljnije ukoliko vas interesuje saopštenja ove berze. Što se tiče stava FTX-a, ovo vam je zvanično saopštenje na oficijalnom sajtu berze FTX. Također možete zaustaviti video i pročitati detaljnije ukoliko vas interesuje. Inače, Poloniex je već naveo placeholder token i on će listovati i podržati trade Ethereum Proof of Work coinima kada bude lansiran, uključujući to da će korisnicima koji imaju Ethereum dodeliti Ethereum Proof of Work u odnosu također 1:1. Da napomenem da i za Poloniex berzu također imate referral link u opisu ovog videa. Što se tiče Coinbase-a i Krakena, oni su rekli da će pregledati Ethereum Proof of Work fork kao i bilo koji drugi coin i navest ga za trade ako bude potrebno. Evo vam saopštenje Coinbase-a po pitanju ove teme objavljeno na oficijalnom sajtu Coinbase-a, pa ukoliko vas interesuje možete zaustaviti video u nekom delu i pročitati šta tu piše.
A ovo vam je saopštenje Krakena po tom pitanju. Kao što vidite, obaveštenje je objavljeno na oficijalnom sajtu Krakena, tako da ukoliko vas interesuje možete zaustaviti video, pročitati i vidjeti šta pišu po tom pitanju. Trenutno se čini da će Poloniex, Binance, MEXC Global, Gate.io i FTX najsigurnije dati korisnicima ekvivalent Ethereum Proof of Work u odnosu na Ethereum nakon mrča. Od ovih Binance će verovatno imati najveći market, budući da je trenutno najveća centralizovana berza po trading voljumu. Sad tu dolazimo do drugog pitanja. Šta ako neko ne želi da svoj Ethereum prebaci na centralizovane berze? Hoće li on tada dobiti, kada hoće, kada neće, kakvi problemi mogu nastati i slično? Pa evo da odgovore bar na neka pitanja damo u nastavku videa. Oni koji ne mogu ili ne žele da svoj Ethereum stave na jednu od ovih berzi pre mrča imaju drugu opciju. Držanje Ethereuma u Ethereum walletu bez skrbništva jamči da će vaša adresa primiti Ethereum Proof of Work coine na novom Proof of Work forku. Znači, wallet bez skrbništva trebao bi biti najbrži način za pristup vašem Ethereum Proof of Work coinu nakon mrča. A korisnici na centralizovanim berzama možda će morati čekati satima ili čak danima da njihov Ethereum Proof of Work coin dođe na njihove akaunte. Preuzimanje kontrole nad vašim Ethereum sredstvima najsigurniji je način da garantujete da ćete imati pristup svojim Ethereum Proof of Work coinima. Sad, gdje se tu mogu javiti problemi? Pristup novom Proof of Work chainu zahteva određeno tehničko znanje i može izložiti korisnike riziku, tako da na to trebate da obratite pažnju. Oni koji koriste ovaj pristup morat će dodati Proof of Work Network u svoj EVM wallet nakon što se pokrene. U Metamasku to možete učiniti klikom na Network na vrhu browser ekstenzije i onda izaberete Add Network. Zatim ćete morati uneti naziv Ethereum Proof of Work chaina, URL i ID chain. Samo da znate da ovi detalji bit će objavljeni nakon pokretanja Proof of Work chaina. Proces je relativno jednostavan, sličan dodavanju RPC-ova za druge chainove kompatibilne sa Ethereumom kao što su na primjer Polygon ili Avax. Na šta treba obratiti pažnju? Još jedno razmatranje za one koji planiraju da sami čuvaju svoj Ethereum pre mrča je konsolidacija. Ako je vaš Ethereum zaključan u smart kontraktu, nalazi se na Layer 2 chainu ili je na primjer uložen putem protokola kao što je Lido, neće se podudarati sa Ethereum Proof of Work coinima na Proof of Work chainu. To trebate da imate na umu. Znači, kako biste maksimalno povećali iznos Ethereum Proof of Work coina koje ćete primiti, dobra je ideja pretvoriti svoju imovinu u normalni Ethereum i taj Ethereum držati u svom walletu pre mrča. Znači, iako korišćenje walleta bez skrbništva garantuje da ćete dobiti Ethereum Proof of Work coine, ograničavajući faktor bit će pronalaženje marketa na kojem ćete ih prodati nakon mrča. Budući da će svi coini u forkovanom chainu, osim naravno Ethereum Proof of Work coina, gotovo sigurno biti bezvredni, korišćenje decentralizovanih berzi ne dolazi u obzir. Tako da oni koji žele prodati Ethereum Proof of Work coine i dalje će morati pričekati da centralizovane berze otvore Ethereum Proof of Work depozite. Kako biste bili spremni, razmislite o tome da unapred otvorite akaunte na raznim berzama koje će podržati Ethereum Proof of Work coine. Na taj način moći ćete što pre prebaciti Ethereum Proof of Work coine na berze, odnosno na berzu i prodati ga potencijalno po većoj ceni. Također treba napomenuti da postoje i rizici povezani sa mrčom i svim novim Proof of Work forkovima. Jedna često spominjana opasnost je da ako se Ethereum fork pokrene sa istim chain ID-om kao i glavni Proof of Stake chain, transakcije mogu biti relayedovane. To je kada transakcije potpisane na forkovanom chainu mogu biti potvrđene na Ethereum Proof of Stake chainu, dopuštajući nove prevare koje potencijalno mogu da isprazne vaše volete. Tako da, iako su takve prevare moguće, sumnja se da će Proof of Work fork biti pokrenut sa istim chain ID-om. Međutim, pojedinci mogu pokušati pokrenuti druge forkove namenjene krađi Proof of Stake Ethereuma od korisnika. Tako da trebate biti vrlo oprezni pre potpisivanja transakcija na bilo kom Ethereum forku. Ako ste u nedoumici, onda nemojte ništa da radite.
Bolje i da propustite nekoliko stotina dolara nego da izgubite celu količinu Ethereuma. Također da vam napomenem i sljedeće, najnovije procene predviđuju da će se mrč dogoditi između 13. i 14. septembra. Ako planirate da pošaljete Ethereum na centralizovanu berzu ili u vlastiti wallet, pobrinite se da to učinite na vreme. Većina berzi planira zaustaviti Ethereum transakcije nekoliko sati pre mrča kako bi se osiguralo da sredstva korisnika ne budu izgubljena. Tako da ne ostavljate stvari za posljednji trenutak. Bilo da se držite berzi ili planirate da sami čuvate svoj Ethereum, dobro proverite sve pre obavljanja transakcija i budite sigurni. Također bih vam napomenuo da budete izuzetno oprezni jer sigurno da će vrebati mnogi skemeri koji će od naivnih i neupućenih ljudi tražiti da urade ne znam nija šta da bi dobili Ethereum Proof of Work coine i onda naravno na taj način da im uzmu Ethereum. I to bi bilo to za ovaj video.